Irısbek! Dar töpkönge bas beri. Жүргөнү кантип татаң болсаң сен? Чакырдыңыз го? Айланган кошкордой болгон. Эй, мектептен келгениң качан я? Сабак даярдадыңбы? Үй тапшырма барбы? Билбейм. Билбеген эмес, мектепке бардыңбы өзү? Бардым. Анан барбасаң эмнеге билбейсиң? Кудай албагыр. Энесин тарткан айбан. Эле сор. Менектен бери диневинин таппай жүрөм. Диневинин каякта? О кече сиз мага жардам бердиңиз эле го? Ошондо барактап отуруп атыңыз беле. Менин балам жакшы окуйт экен деп. Ошондон бери таппай атам. Кармап отурсам бир жерге койдум да мен мына сен диневиниңди жеп коймок белем. Ой, таппай атпайм, эстесеңиз. Жеп койбосоңуз эстесеңиз мындай. Бирдеме айсын эле кыйкырып өкүрүп эле бирдеме болуп. Атаңды азайынса мен. Ben alıp жүрсем koydum da bir жерге koydum da kalada. Жоқ болуп атпайбы? Кухняда жоқ, немеде жоқ, эч жерде. Бар туалеттен кара. Баланы деле, аялды деле, Кудай акыл эси менен бергени жакшы экен атам. Канча айтам, алган буюмуңарды кайра ордуна койгула. Жоқ, качан болса издегенде көрүнгөн нерсеси көрүнгөн жерде калат атам. Кандай эле үй бүлө күлүп жайнап эле отура берет, билбейм атам. Таптым ата. Каякта экен? Туалетте экен. Аны кимиңер апарып коя калдыңар эми аяка? Сизден бөлөк ким апармагыла, апай? Siz dağı iki paranın cırtırdı. Hayır rütüne. Zor o ömrümde bir yol 5 aldım böyle. Cırtı üretti ayırıp koyup da. Aparıp kopkoşuğar ayırıp koyan mı? Anan ağırattın başından gayrı gelmek böyle mi var o? Hiç bolmasa sırtın karap koymayız mı? Ben dinenliğe geldim. Kayaşa verip atan ne olsaydı. Tarbiyası zaman. Uşunun bardığı canağı albarstıday bolgan yenengdin tarbiyası. Albarstıday bolgan yenengdin. Kişiler gele tangalamadan, uktay albay çıktım, uykum jakşı bolgon jok, albars bastı ele deyiverişedi da. Albars men 30 yıldan beri ele yaşamadım. Bir de men basıp, bir de albası böyle. Aşkı söndüğü kılıp kayısı, kara teke süskön günü enenge tuş gelgen bilmeyim. Özünüz aşkı söndüğü olbay, karab, jakşılap albayt biriniz. Kara beli algan başında kara vatkan dele Narmaniyeli görünür. Kız kezinde bağıracak jaman katın kaydan çıkat bolmadı. Hazır apam kanday görünüyor? Apan ukmuş görünüyor. Apan kanday görünüyorunu bilmeysin sen. Tam bileyim sol mu görünüyor? Sol. Al senin gözün menen görünüyor. Apandı menin gözüm menen kara çıkanday görünüyor. Eşten geletkanda kara çapandaylı. Bosoğodan soylup girip geletkan surculağınday görünüyor. Bilmem. Apam aytat, atanın degile işi yürüşpe koydu. Karamışıkтай oldu. Siz aytas surculağındaydı. Gemiңерге işeneydim. Gemiңерге işeney. Japjağındı. Jalayakтай bolgon oğuzundu. Atana kaysayak berbedep men sana kança aytam. Karakçı. Oğuzundan bir jakşı söz çıkavı. Jetim. Şundan göre çatı. Erterek jetim bolsam jakşı olur. Жақсы атасыңар burada атам, ай жақсы атасыңар ғой. Жақсы атасыңар burada атам, я. Meni jep bitdi ғой, эмне кыйкырасың? Көрсөтөсүң сериалыңды я. Интернетим иштебей атсам да кылайын, ама. Мен сага айттым, жакшы интернет койдура алсам, өтүп кетем, өтөңдү кийип жүрө бер андай ушинтип сүйлөшөм. Ушинтип болмок экен. Ошо айтсак болмок экен де. Жана Сайман интернеттин койдура ал. 200'den aşık TV kanallar var eken, interneti жөн okmuş uçat dedi. Sen de jırgayсың, men de jırgayım. Ova mes жоқ деп атам, жоқ. Кайда кылган айтып атасың, жоқ деп атпаймын. Эмне бакырасың, анан интернет иштеп атат го, эмне кыйкырасың? Ой, интернети соны иштеп атат, тыкынын кулагы укпай атпайбы? Тыкынын кулагынын единствосы тугуп калыптыр. Эй, жоқ.
Sen jetim bolgun gelip atsa enene ayt. Apam atana aytты otur. Men seni jetim kaltırmayım. Sen şu bir günü menden ölgönüçüyorsun aytıp koy. Jo men ne kıldım ata özüңüz эле uruşup atasыз. Bir vaka çençok olup ketesin. Ötkönde erteden geçke uyga gelmeye kayda jürdün? Men muzeyge bardым. Kayaka? Muzeyge. Karabaşını jut atanın oğlu. Hey yaşamay jatıp sağa muzeyge kim koydu yaylanayın kuday. Hazır tam muzeyge varsan sen giyin jakşılık kılasın bu kişiye. Şümşük. Эмне кыйкырасыз? Мен өзүмө барды деп атасызбы? Мен биздин класстын балдардын бардыгын эжеке өзү алып барды. Жүргүлө, баргыла, көргүлө, үйрөнгүлө дейт. Tamam. Биз кызыкчылык. Ay ötkönde telefondogу жылаңаш жүргөн sen nejең? Жок, ал башка эже. О, нар жагында чечинип аттым ата. Ошол менен эже. O yiyeceğin benim karacığım. Yaylanayım kuday. Eceke kaçan okuşuların gözünce cılangaçtan çıkıyor ya. Бул искусство ата. Бул деген маданият. Karabaşım tuttun onu. Madanya. Hem Kırgız'ın madaniyatı sen yiyeceğin göçüyle düşüp gittin. Ya. Жок, түшүнсөңүз ата. Түшүнсөңүz сиз мындай айылдыктар түшүнбөй атасыңар. Yaylanayım bunu düşünmeye durgan neyiz var hem. Hem ayıldıklar baş bilen göçükten ayırmasını tapmaya kaldı. Ayıldıklar oşonu jakşı düşüngön için el yurtka görüsötmek tügül kutlu yerde atını aytpayбыз anın. Siz o апчем айтмакчы. Точный мырка экенсиз. O apçın menen kara jelgengisi. Apçın menen. Mırkanı düşüngöndele jokmун ben. Сизге окшоп түшүнбөгөндөрдү мырка дейт апчем. Senin apçene okşogondordu ayıldıklar el buzar, jürt buzar, irik çirik de aytır. Bak. Эмне болуп кетти мынчалык ата? Эмне асман түшүп кетти? Asman düşkönden caman baldak bak. Ayal kaçan eldi göz çadırdaycılan aslan çele yayladayım kuday. Birinci uşul yaşka gelip birinci yolu görüşümcülan aç ayaldı. Apam da benim gözüm çeçinbeydi. Жакшы болуп тур да. Телефондон болсо дагы бир жолу көрүп алсыз ата. Jakşı oldu da dep kol. Atanın başında jakşı oldu ya. Kayra telefondu karayı verip 3 gün uktagan jokmun. Tumi yatan yedi. Kişini daptıratkan atam. Жакшы болуп тур да ата. Сааным болуптур мынакей. Так. Jakşı oldu dep kişini kayra kızıktırıp otur. Telefondон көргүчө барып живой көрсөңүз элдин баары барып. Taş olsun. Барсаң. Barbayım etmeyim. Baleketim alsın. Barbayım etmeyim. Mine anın artağı oğlu. Ата, мындай элдин маданиятын көтөрүш керек болуп атпайбы? Мындайча айтканда мындай аң сезимин ойготуш керек болуп атат да. Aң sezimin bilmem. Mağa okşoğun uktap kalganların dalayın oygotmak bolduңar atan. Ата, мен сизге канча жолу айтам. Элдин баары ошакта жүрөт. Барсаңыз деп. Баягы иши жок калган саясатчылар бар го. Ошолор бири-бирин жетелеп алып музейге барып тапшырып атышат. Интернеттен окусак. Yaylanayın bu da oğuzunu capçayla. Adamzatın aklına girmey durgan derse de ayal eldin gözün çocuğlan açtan at değil. Bu şehrimendecilik de Siz эмне о апчемен дагы акылдуу болуп кеттиңизби? O apçenin akıllı menen kapkara jelgengisen. Apçenin akıllı. Apçenin aklına gelgenlerse benim ömrü aklıma gelmese benim başım anı götürüp de jüralbay. Мына мойнуңузга алдыңыз, туурабы? Сиз үйдө отуруп эле мыркалана бербей, барсаңыз ата. Barbayım etmeyim akmak. Uşu yaşımda ben barıp kantip gitim barıp karab oturam oşolordu ya. Al muzeyge arkasına giretmiken altına giretmiken. Ата, ал музейгечи. Алдынан кирсе дагы болот, аркасынан кирсе дагы болот ата. O bada dırdacılan aç жүргөндөн кийин алды аркасы баары бирден. Ата, сиз менен сүйлөшөйүнчү. Мындай кылбайт. Ата, мен сизди апарып келбейм ба? Ушпай турсаңыз. Муксаңыз киши. Эч ким жок эчим, апам кеткен. Жок. Ата, мен уксаңыз. Экөөбүз барып келеличи ата.
Үйде отырып, өкіріп, бақырып эле мыркалана бергенден көрө, өзүңүз айтасыз го, мен оккандан бир көргөн жакшы. Ошон үчүн бир барып көрсөңүз, жаман Сүйдө чат. ата, жаман сонунда ата. Өткөндө биз бардык го? Алпи, искусство ушундай экен ата. Өткөндө биз барганда ата. Эмчектир оңдонун өткөн. Фигуралар ништяк мындай балык болуп кеткен. Басканы жатып, басканы же. Ата. Уялбасаңыз. Ата. Уялбасаңыз. Ата. Сиз телефондончу жөн эле нары кетип атканын эле көрдүңүз да. Музейге барып живой бери келатканын көрсөңүз ата. Нары карап кетип атканын көрүп алып эле 3 күн уктаган жок. Ошо да бери келатканын көрсөм өлүп калбаймбы? Жок, өлбөйсүз ата. Сон мындай кылалы. Сен экөөбүз ата бала болгон менен эркекпиз. Ооба, колуңузду алып коелу. Мындай кылалы. Мен апаңды айылга барып кел деп 3 күнгө жөнөтөм. Көрөле, кучактабай сүйлөсөңүз. Уксаң балам, мындай кылалы. Колду алып коюп сүйлөсөңүз. Азыр бирөө телефонго тартып алса, кучакташып отурат деп интернетке чыгарып берет. Атаңны чыгарсам не болуп тур? Мен кучактасам баламды кучактап атам дем. Азыр ишенич жок ата, апай. Баласы экен, атасы экөө кучакташып атыптыр дебейт. Өткөндө митингге кайра чыгып аткан гейлер экен дейт. Атаңны. Эми телефондон коркуп эмне болуп кетесиз? О телефонуң менен кара жүргөн. Кучактасам мен баламды кучактап атам, жөн эле кучактап атам. Мен менен сенин мамаңды кармап атам ба? Атаң. Argen Toychiyev жана медер агаларды чакырып келиңиздер. Argen Toychiyev болсун. Assalamu alaikum, hurmatlı atalar, hurmatlı neler. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздер үчүн Устат агайыбыз Токон Ишбаевдин Эске сала татын эмди деген чыгармасын кабыл коюңуздар. Астуруп кадам таштаса